Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kişi jönünde sorap kalıştı. Alardan birisi gün boyu oroza kırmap, tünü menen namaz okup çıkan kişiler, ikincisi olsa bilimdi bolçu. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bilimdünün derecesi, anın ayırması meni menen silerdey dedi. Başka bir hadiste bilimdü bu ay bolsa kalgan adamlar bu yıldız bolat degen. Jogordagy hadistin ulandısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşintiп aytadi. Allah Taala özü baş bolup jana perişteleri jana asman jerdegi Allah'ın jaratkan bardık mahlukları kalaverse bunun özünün uyasında jatkan komurskaga çeyin, dengizdegi balık barбы, başka barбы, kitke çeyin, adamlarga jakşılık üyretken mugalimge salavat aytat degen. Salavat Allah Taala taraptan rayım bolsa, Allah Taala aytkan salavat rayım bolat. Kalganının bardığı istiğfar bolat. Allah Taala salavat aytkanı men alarda öz ırayımıma alam degeni olsa, kalgandары жалпы adamlarga jakşılık üyretken mugalimge Allah uşulardı keçir degen manini tuyunduradi. Жалпы эле mugalim bolu emne dese, mugalim degen emne dese, ulamalar uşunu aytышат. Mugalim bolu bul eң oğulu paygambar kesip dep aytат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen kesipteş bolat mugalim. Bul daraja ol bölünöt. Adamdın amalı ahiretke layıktуу, anan bul dünöge layıktуу amaldары var. Mugalim degende adamlarga jakşılık üyretken degeni eң oğulu ahirette kaysı nerse al adam üçün paydalуу bolat, kaysı nerse ziyandуу bolorun ak karaсын bölüp bergen adamdı aytılat. Andan kийинкиси bul dünödөгө. Biz ойлобошубуз керек, bul dünödө бирөөгө ошол араб тилинде бирдемкени айтып берсе, анан мугалим деп ойлобошубуз керек. Ал ошол бүгүнкү күндө математиканы үйрөтүп аткан, башка илимдерди үйрөтүп аткан, булардын бардыгы мусулман адамдын өнүгүүсүнө, бул жашоосунда бактылуу болуп, жана эч бир Кудайдан башкага муктаж болбостон жашап өтүүсүнө салым кошкон, ошолордун жолун үйрөткөн, мейли ал бизнес болсун, мейли башка тармак болсун, ошолордун жолун үйрөткөндүн бардыгы мугалим болуп саналат. Мына ушул мугалимдердин бардыгына ушул хадистин мазмуну туура келет. Учурдан пайдаланып, бардык мугалимдерди мени окуткан, менин устаттарымды окуткан мугалимдердин бардыгын өзгөчө Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетиндеги мугалимдерин бардыгын эртеңки келе жаткан айт майрамы менен куттуктайм. Кудай Таалам үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык берсин. Ар дайым максатыңыздар орундалсын, дасторконуңуздар толсун. Кудай Таалам жакшылык жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырсын. Асмандан, жерден келген балелерден сактаган болсун. Бардыгыңыздарды терең урматтап, өзүңүздөрдүн окуучуңуздар Кайырден терең урматы менен Акылбек Тагаев. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.